we are saying Adibia Ewodia nti obi a sonso dwuma na dey no kuta the title prophet but hu dwuma de onye owu ka won tumi nyom dwuma sa na ekoso bebre ewo wiase abrabo bia go asasi so se wo ni ye se wan bo ni ye obekọ aba afofofele bi wa na time na de be ye no wenwi se wo hwe mofra a wo mo ba this generation wo ye wo mu ya Mufana be a woman ba one ye need ya say obi on we as really mu da sa no ba this generation mufana when we more awakening than more nti obi ho a wakwa bodi no to make say me about we aspect Ghana had the next third force the prophet Adona na make ayeku there was no party let me say this two strong party sir me na make Abusia so pani Roger Ekopie mu Captain Smart ni show so ma odan hitasem bi edi ya efa Captain Smart ho show no so what say Captain Smart obi a wakọ na wasan aba empire no be 600 years wakọ by afi 300 years ago so wasan ekobai na busia wakasa ensem nyina ewie no so pani awako atan so ede ba beto so say no kre Captain Smart obi a wakọ ede aba a reason ko bebre media no so ebi kire say sa ade na efe ni say reincarnation no eno eye false prophet enti bibia ni ho say obi ewu na wakọ asan be say Bible say etwa say onipa wu prekopena nipa no wochi no ne wo ho eye atemu oni tebusia ene yabo ede play prophet Adonai Adonai City ye ne no ebedim komo me say obre no ka me ho ye modifo akwaba na eye too much gh mesro say obemi aka subscribers no say akai say ode be won be kan so no upload ni to mu ape woni first person ya benya notification what me say ensem no ni nyina esiti say dem dey kan kai no defo aye ready wa tebusia ka me ho na ye ma na kwaba na afi ye nim komo Odifo mama papa mo akwaba na ene de abodi apin wo ufie ha Odifo reincarnation ewo ho anaseni yo mama edi kan ti ahwefo mo hwe nsa okay ahwefo this me mpa e boni so obo ade yankopon ye bibia akoma so bisa de ma na nche me we are saying Adibia Ewodia okay Adibia wati din ade no sanity ba ebinu say saman yo ba Bible say Jesus oni meshuafo na and won say Yesu na mpono ba okay meshuafo no bi say saman nti meshuafo no mo saman da na wo mat da say saman ho we say o menye saman ni ni panti bra oji di oba so no wo sampa onye saman yampa nti wo kasa na say scripture na ya mo kan na okay Bible ni baby akwai say me me twhwe a na me say bebo am na mafa ko ba me shunshun dwuma ya ya den pa okay nti obi a shunshun dwuma ya ne den no kuta the title prophet but hu dwuma de onye owu ka won tumi nyom dwuma sa na ekoso bebre e wo wiase Odifo say o ka say reincarnation e wo ho ase na e ko ti Bible tro no so me ate ase say etwa se nipa wu prekope owo ne chire ne da ho no eye atemu Christopher say no twa one Christopher say Elijah okobai e bada ne John the Baptist ene so ya wa na isi ya na isi enti na wo mo awu akwasa basa no wo mo no omo escape judgment na da ho na na ase eno abrabo bi agbo asasi so say ogbo ni ye say wan bo ni ye obekọ aba afofofele bi wa na time na de be ye no wenwi okay to obekọ aba be obi ba ye no odi na me timi yeden okwa won be mo aba bi hia ma ho ati opa na we feel the way out the perfect wo so be face the same challenges okay the obi bone obaji so aketu ya nsa no go be koso aba betua so kai bisu be bre pa isa so oba e se bro de ba no we husu hwe na obi gifi ni sem okay nti oba bre wa brabo nti isa se we nye kamafo ni we nye gifo bi no wo na ne ye dia na ne ye die no a obi agye no when insan kana bi nti oba kwa baba be fona dia sa di so okay Odifo ma me yenhwe unse wo ka se obi wo be kwa ba ni se ne wa cheche mu ye empepe ne yakọ nsori mu a ebi adifo bi hu bi hu na wo fe na hye ne nkom obete se ebi a uni mo bi sojani uni mo bi police ni uni doctor ni bi otimi bo profession bi o se obi a na me papa nwa bi ebi me papa wa film
was I nyame pese obi to ase adwuma ne so enti eno na enti se bia nyame de bi to ehye won sase be ye wabusua bi mu na se wentimi anye wie na wo kwa owo kwan obesa afa obi e wabusua ko ne mo na ma be wie ne wo hye ase na wentimi anye wie ne chance wo nipa no wo na wasan ababere sa de ma me nche wade bi si inde nipa bebre mi yemfie ye na nanom kwaje we ba fie na edi ebusua ni nya ne ade okay ni se wo hwe mofra wo mo ba this generation wo ye wo mu ya okay mo fana de wo mo ba wo mo ye ni bia chese obi an no ebi aso ni mu dada sa no ba as in penism check mo fana wo mo wo from next year kwa with this generation mo fana wo mo ye more awakening than more ntunya kwala kete obe ka semba akope wa wo ye penin kwa ye mesh ai na campaign sem sada bi akono waba nti obi ho a wakwa bodi no to be ka sem me abawia sepen enye ya mamre no na emma kwan mankwala expression because all the western world na ade a hakwala kan e be ka say wo ye penisem kwa no tum penisem na ka all western world akwala kan eye normal ma wo say na say abofra bi pie ndumtumi bi ba no kan sem bi chechire nyama bi mu a Christopher ne na nya adwentwe na bo so ama according to the man the school okokora akwala ni jaye wo say akwala na kan sem a emi so oka but one thing is say we are sina ye ne wo ye wo bia ni bebia ofi bae e no bia ni ni obeye okay ni say we hu ni obeye a say etumi wi so obi wadane konwinseni ya to kuku esinye amanfo ka no kwan wudo bebiri so adentia because shebro de bae no eyesa you obi o say obo no wo de pa so obobre bia na result e ba ni adentia obi ebutu shebra no obi ada no shebra one thing about profession commission we say difo bia kaka bibia kire sentro ni bi difo no one boy sentro ni no oh samu this one na wo koye e ko kan na o ma me na say na be man panin ya wo mo du ni panija it won't me may be odifo ye ko se bia ye fa ntu abonten so na mu kan Japan nim say bi no best stand for presidential race nkan ko agro bi wan ka wendi ono de na eye nkom she da ho ti ni nkom she na wo she university ni bon ban Into honorable can Japan to me can terms of 20 years ago and 10 years ago and 15 years ago and even 3 years ago person be president. Okay. A taking for a day. Nti obi wa boshe da no so boshe nya me bisi. Nti before na aya wo feni pa gina bedwem. Aka se me hu se wo be se be kwa gbetu be se bebre no e kwa mi so wo mu wa nipa na wo me hye wo kom. Yo commission bi wa wo fa nipa no ho a wo hwe nipa ne etwa ne wehia ani nipa be bi ogina the protect no the commission yan fa to be be ka kokom ni se nipa na obviously wa she obi kom se e wo se obey say no oyo bi mo say kwa me nkoma na wa rin ka de tin na de nya di fo no na wa ka but wo no wa nipa no the nipa na wa ne trim ne da commission de dia tools na se ne be odifo sane bebe mu ne behwe na wo se wo ka se honorable class wonni mu senko ba be mampani a enti wei no ye hwe honorable ne me bia wo ye bribi atwemu a eno na Ghana for the cassette na ne ye peso be mampani ye hwe sane Captain Smart so wo ba sane wo kasa radio so na tenie ni ade na enye se ye ka kye na se wo ade se ne de wo afi wo tetia be kwa hya se tutu na na mo foforo enye mom ne beboa mami ka se mi okay honorable kan Japan ne de no the way it no unti obi anan so okay honorable kan Japan unti obi anan samu odu fo wona wo kan na sa na de unti obi anan so ko check ni ntoko okun ya so okun de nti na okun se ntoko okay on one kasa me personal life or bro ni nduma obi ni companies obi o ti so ni manager bi ko then on the manager no ko ya ni manager no ye den on no ko ye okay or you be a open kore men sisi munya miss say the party na obi betu say ogu party ni mase
no so wo party no bi ompene onim se party na kaka kokoro mu asem eye denti na se party ni nipa de betu abonten na obi no bi yi asem tia party ni ya di o kase bi o ka me ho abebuo mu hye ade bi wo ne ka kokoro mu a ye hu se the other party no the opponent na one pre no who said once one party is same mo but one kura one same to the level a bad day so one secret power be okay so Ghana you go vigilante group here but one more build one more dey no underground any 2024 election you need see one mind okay you need vigilante fit take it recently we are soldier for when you are vigilante for year one and you 2 days simple Galamsey site should then you see politicians no dey want you to na kasa on ground so you to know say one more group ya so then you no more the boom enti honorable kan Japan ne dey na man voice den or kind of crazy on mine no be awaken no man ni pa sorry okay no say no enye bibia na ye be ye yo bosome yo one kasa say set bibi ma now move on. Now you want some trophy ni bishia. Omo adwuma omo ye ni nia obeka say ya bo pa say gina party we kwanso. Nti say nipa na ye hye nkom no okọ party A and okọ party B and okọ form the political party. They are not very independent. Ghana the next third force the prophet Adona make a coup. There should no party. Let me say these two strong party. Sir, me na make a it's universe Mami cho universe no parties ya shushu ginetira you bia who are they coach two strong political parties okay A and B okay now say from Mbibayana another party is taking and so appear with universe no the other side of the military to these two political parties, you know, this person, Obeko A and Obeko B, they don't trust him. Those two political parties, they know him. The people know this any panel comes about two Ghana or one. Okay, because so one, in case someone gets or catching kukum, and one thing about professionalism, you obi shebra would they trap one thing. But my nippon face challenges upon challenges. So also different no kwaka kan ho say ne waka ne dia say we bie kwan na to for attacking so man ho o man na watch kwa so to me survive say na watch me say we nya ne say didin oh na watch no survive say so no is a party ben no want the tickets party ben no kra the card because party no na say okra the card no kwan you do one fast ah party no position who did say o party back the only trust and no kra the woman nye it will never adipia be in social media the internet never forgets and the other party acquired power won't show she will cause one trust you but they know the way to make you the number yes obey you and now we should make you nyama no and now we should on you the nipa ya hwe no mo yin kofo man say ya say nkom demon pie na nipa no ye nkom hye nwe odifo ye di nkomo ni si na sofo ma kwata ka se sofo roja kro no si obi awu akwaba na the first coming na wo ye bosom bi wo Benin na sa bre wasan aba wa ba be difo wo Ghana Captain Smart so wo se wakwaba wo no so ne se wo ba ye no woni anuanom ne ba first world no na epese wo so odi tumi bi and then you be sorry tia no nti nya ne ku ne ma ne koye nti na this time around wo san aba no oba single nti ne ma me de ba krope me bi sase associate reincarnation wo ho a wo mu a ewu koba no wo mu hu semme na wu akona ma be boa ni pe bia na ma asase su bia se try so be hu ni power ye okay so hu ni power ya umpeka sa bebre o mpre bebre o hu ni bia direction da ba ni pa bebre o mo bobra now o mu ni mom direction nti abrabo na kwaye nkobesi apenisi kwadanda aditine ozia ahokyere tese esu yare dom na wo modenam nti abrabo no wo ni ba wo bobra sai odivo okay we be found okay no the two just say our how because wa una mo ni say
nipa ha wo pa wa hwe ase dos no bi sha be ka se o no mo hu ne be ko o be mi o susu o be mi o nim nipa mi o tu ya kokoro je abonte se hwi ni o ja sore man kwa sore no skeni bi no kompai bo asofo ya so na se okuta o man no nti o fine o no as mo kompai bo ya e na akọ o de o be hu ne be ko sofo no wa ehinta sem se yen ka obedwum okay ti abrabo no bo ase na ne ye wo de ne fa bi so na bobra na ko woni abrabo e bosie o ye di sie o penimi ka se sika mpede de ba na nipa bi ni nya adwe sika mpede sika mpede nti o de se o do kura even 100,000 Ghana cedi ko gina kwa no na kan kura na ko dawo de mi se ade ba chi na dawo nti sika mpede eye bebu kese ti so ni so we ni so ade hu bi a nya kaka bi nsem bebre atembidie bebre ofisi a nko na ye be ma wo man ni mu na aburu so no ene me mfa hwe ba di o ha obre okay nti mre bia ye bia ni commission so ati na wono bi se why mistake o baby o collect na yi na o man we so no se bibia nde du so yi we ni mo bibi ho a ye hwe nde se se awase se ye do pass na ejaje action Ghana for we mfiasa nka na bu kan japo beka se wo se asofo no yetu bi enjuma na ya ye memesinye bi ya asofo no bi se eh wankasa yi na anu asem ni nti sofo bi enjuma ama wankasa kwa ho ha o memesinye free sofo collection yi bi bu ansoremba won fa nse wo ndetrim aban na so na so mwe no aban ye ne de ba so aha road me pese aban be nti aban ko me twemi so mwe kwan me say twemi se omo bi adwuma yi se me so wa hoden na me bi adwuma kakra no bi ba be ye bi no be ye bi so de abo on na busu eti doma bone be na waka won kan bone odifo ne krakra se nipa bi e wona mabrabom abrabo wan ye yemfa ye ni hu do so se ne edi ye ni wan ti abrabo ne bo asia obebo bra san wo bi e wo bo bra wo di anesi ni ni kokrom or ni spiritual father gina ne ti okay to hope sunsun nipa no mo chi dom ko ye di wendi wo sunsun empie wo nemu okay wo ti abrabo ne bo asia ne ye wo di abribia be fe di so ti pe bangbo chi kwan men twen no wale ngwa sa no wa sore se wo hwe di nde ya ware ne ni jere wo wa pe di fu bi ne wo gina ware na ma ko so buhwe bi mo adu na ware ni buhwe bi obo na ko aware abebreba onipa bia o maame obre ya nsa na odo ba men fen bia nkro se o tena ho na okowale wi a on ya be wale bi usu be face the same challenge cause abrabo na ye bon ye fa ye ni hu do so ni ye di ni hu e na wapedi fo wuchi ni si a wada no so onwe na bibi ba nya kwa bi su a kire na wada ho so wankoto amanimo wade yankopon hiro bibia na wo bibia ko ahwe bisade ema no amen odifo eda sepa ebusia Adonai City ena ye bepie mu ha ye ni odifo Adonai ena edi enkomo no message so beja comment e wo comment section ho ede amame all the social media handles too much gh o subscribe like ya share na fofo so enye bia hwe bidin ede dark gold macra